Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Yesu mie da kpena. Gbema gbe ike le no nu fiam. Eye otsɔ bafa ŋutsu ike nɔ dɔ lém. Eye wobe ƒometɔwo drɔe ɖe aba dzi. Biblia gblɔ be aƒe aɖewo eye mɔ aɖeke mele o. Wɔ ŋutsu yawo la wolia xɔata. Eye woŋɔ to. Eye wotsɔ dɔnɔa da ɖe wo xɔnu. Ema nye xɔse bena xɔna mea meato afi ɖeke ava na mi o. Yesu. Míate ma nɔ du dzi anɔ afi ɖe bena mi le xɔna me dim. Vɔ mieva gbɔ. Mieva gba kple akpedadzi. Elabena menye amegbetɔ adalakpa o. Wo nyawo le teƒe. Wo nyawo nye lɔlɔ. Wo nyawo nye nyateƒe. Mieda akpe na wo. Ʋu miabe towo. Ʋu miabe dziwo. Do ŋusẽ miabe xɔsewo. Degbeƒã dɔyɔyɔ le wo nya me. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Mawu ne yra mi geɖe. Mawu ne do ŋusẽ mi. Alléluia. Onya, onya, nyenya, tepenya. Amen. Amen. Onya, nyenya, tepenya. Amen. Alléluia. Mawu ƒe nyame ŋusẽ le bena ame ƒe luʋɔ ne wòakpɔ ɖeɖekpɔkpɔ. Alléluia. Esia ta medzi la do ŋusẽ mia dometɔ ɖe sia ɖe. Bena xɔxɔkpɔkpɔa mele didiƒe o. Esɔ mia gbɔ koe. Yenye nya yi ke wogblɔ na mi tso gɔmedzedzea ke. Ekpo ɖe mia gbɔ bena miatsɔ miabe xɔse atsɔ da ɖe enyama dzi. Eye Yesu gblɔ bena Mawue nɔ ɖe tututu abe ale yi ke ɖe xɔse ene. Alléluia. Enɔ abe kɔsira evewoe ya mienɔ nu ƒom tso titi ɖe dzi ŋuti. Eye miekpɔ bena enu yiwo katã Mawu wɔ vevietɔ, nu yiwo ke me agbe le la, mɔnukpɔkpɔ le be meka le yi ke nɔnɔmea le la, la tem ati ɖe dzi. La tem atrɔ eye wòati aɖo Mawu ƒe lɔlɔme, Mawu ƒe nɔnɔme alo Mawu ƒe lɔlɔnu yi ke wòtsɔ na nua. Eye kɔsira yi ke va yi la, mienɔ nu gble dem ku ɖe nu yiwo ke hiã, nye nu vevie yiwo ke hiã, hafie titi ne wòava, hafie ɖɔɖɔɖo ne wòava, hafie dzidziɖedzi ne wòava. Alléluia. Eye mieto asi enu vevie ɖewo dzi abe gbugbɔgatsi. Elabena miexlẽ nu le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ. Eta gbã kpukpui 22 yema. Eye afi ma wogblɔ na mi bena esi mieto gbɔgbɔ la me wɔ miaƒe luʋɔwo kɔkɔe le toɖoɖo nyateƒe la me hena nɔvi lɔlɔ si me alakpa mele o la. Eya ta milɔ mia nɔewo vevie tso edzidzadze me. Alléluia. Fima oƒom na mi to miaƒe luʋɔwo be kɔkɔe be wɔwɔ wòazu kɔkɔe. Elabena ame yi ke be luʋɔ me le kɔkɔe o la, naneke matem atoe va si me eye wòadzi ɖe dzi o. Ame yi ke luʋɔ eƒe luʋɔ me womewɔ eƒe luʋɔ, mekpɔe gbɔ be luʋɔ wòtrɔ to gbɔgbɔ la me wòwɔ eƒe luʋɔ wòzu kɔkɔe o la, naneke matem ato eƒe alɔme eye wòadzi ɖe dzi o. Nu kawo gblɔ to Yosef ŋuti o?
le yeba feto Potifa va pemo obena nous sianu ike toé par l'homme là et on a nous kao e jina de di e jeadi e la be nous ka le ple o maou le ple nene make o poncho mekanti o Jacob ti e i meke o le Laban ba peme là maou ike no pli là ne Laban troe alea maou on a nous kao e ma chuchu me là maou na be no on kao e jina reji obe ale ngota we la nyito maou kwe bobena ngota o kwe la jireji Laban hosibo ale abe kola me ta o we fisia mia tronwa alléluia alléluia me ka ajoy ke le do me ka doy ke me le lo do ma hi ne inave sana ti glacé kwe sister le seigneur que le gloire Jacob no Laban ba peme e wo to e pe o hafie Jacob mto va ye bo be fifia mo wo to no gede nka enye vide nyi chuchu ne be hafie ye ma de soa ma ople e pe amandre ye ma e wo vo o me chonyo no ane e gba o pe bu hafie o va chonyo no ane vo me po vide ade ke o ye o va be ajo allo ye obe wa fifia ma we do de be na ale oa wanyeto ema oa wanyeto ni ye mawu de do kufia Jacob le ma mela ale yo kero la ni Jacob tora o onko o to jijireji ela be na mawu de nu agla de chofin ela be ye gba ple mawu do mela nu bablale alléluia ta menye choti va de koyo Maube amegbono no amenyi church home de koyo. Maube amegbono no ele fikao. Ele asiame. Alléluia. Alléluia. Tane me church si glacé chame yare. Mase. Sister, vous laissez y me le gloire. Ne adi puno em choicha. Parce me adi en fait ade mawu yade nu ike bole no te pona yebe nu babla yibe. Ame anegbe chona ne choi parce que menyi nu ike ole sa yenyi nu ike ame ike lengbe domenea da no gaya me agecho dipo la va kore ho ame o ah ela te va me yalo vo menyi maube processus o alléluia ela va me bena Christo tola dogbera maula te wonkunu allo Yesu tona Petro bena oneve da akpon no ade egale akpavive nu yame voa menyi nene ma kukuku gasia gamo de ke ma udo ela enyi bena ma yira ren ka wasim doge ta me ka nu ike ne choyo we gbo bena mi ku ma udo me mi le nui hallelujah ma une don se mi di ma don se mi abe hose mais les conditions bo ele ma u ike yira na gbo ta miabe enyagboglo wa miokike nyento chameleme ela be gado mu wala mi na si nyarokio allo ta yentie godo do adogu gba pele no vi obena wo hose ne wa tro tureji ma uya Jacob me Laban troe e va pobo de ke no ale jojo e gba tro troe ke ma u cha tro troe aka va glo be bon Jojo. Alléluia. Alléluia. Amesia me ike nanyide nu ike maudo dentio. Nu ike maudo comme héritage. Amesia me ike nanyide dia mau akwe bobena ne le nu babla me bakple ola amemala da silentino. Le Yesu Christ ben come. Alléluia. Me di me ma biare. Nous cantier ou le vivier d'obena didiro la vemu. Nous cantier ou le vivier d'o. Amene se bien gomme. Nous cantier et le vivier bena et nous do la dire. Et nous do la ti.
Quand tu le vévéro, be trop, si tiré dit, quand tu le vévéro, la vamero. Croissance, allô? Français, oui, croissance. Pourquoi la croissance est importante? Pourquoi il faut croître? Alléluia. Amérique la dointia. Midola kpo chichiroji be mia zunya yirane amekpoteao. Midola kpo chichiroji bena tutugba enye mia do ma open college. Evelia enye bena ne chichiroji vana mila mia zunya yirane mia novio. Alléluia. Ebena gbala mia koma open college. Evegwara mia onko. Mia zuya yira. Elabe eyomi hena eben ko. Nti kokwe. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a chon de sokpe? Mais dit la pour nous cho. Ame ne titire di me le 20 moire. Dès que wononado le ame antomo alo conséquence kay odo la wate do le ame dio. Alo enu ikeme le titimo are le agbenono alo le miabe nkpokpome dans le naturel. Nous ikeme le titire di ware nous ke jona radio. Aha. Ni amearim le titimo. Et le dolim. Très bien. Na ati no ne le dobli. Yeme le titimo nous ke le jo. Nous kwa menyo. Alo nous le dompone. Ne bébé vie le tri eton. Le tri ne. E fereka. Problème li. Ta usia nu ike maudo wonye nu ike akpele me la. Ele mau be dodo me be na wa onko. Wa tireji. Eye wa cheku. Abe ale ike mama gloni ne be nko. Miani yayera. Alléluia. Ta abe Christo toene la ne wo gbogbo me pe gbeno no me le titim de dio la me le nu fom na nyin to do kunye gba me ga hos be me le to asi dio novio ne gbogbo me pa gbewa me le kpo be na ne le tire dio eye mi ya kle fifi la le Petro ba gba le gba to tavelia me e be na mi do ese be na maunyo eye titire di anyi be na negale jesi mau be nyonyo de ji negale se vivi na mau cha ne cha ne dona gbera gapopo de kala tisiala e mekene le titine di la megale kle gapopo negale se vivi na subo subo au cha ola no vinye nyabe na gbere kala le yava gbe hosia. Alléluia. Ema menyi nyeto nye le gble enyi enya ike ma ucho dare gbogbo nye di nu ike tita e o le vivie do enyi be na ne mele ti o la ke le tro le imegbe aben ale ike novia glenera to lelele na ne le ike odola yoto na ne le ike odola dejo na ne le nfodo na titima eye le madidi me la na kpo be na ame agbe hose. Elle a bien quand on y vit de nuit à moi. J'ai fait semblant, mais semblant avec ma gloire. Mais ouais, titi, m'kayo, tu connais me. Alléluia. Allô, la gloire, ministère sur le roc et en toi. Les gars, mais on t'en a rom tuna, on t'en a gbera, on a nu. Et na vena church en toi et tinya. Majo y assemblée de Dieu. Là, y assemblée de Dieu 3 mois, 6 mois. Fille m'jado digno. Magnifico. Pentecôte. Fire. 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 Voilà. Et moi, que mea. Ame abe bokbom le tio. Ame abe lupom le tio là. Pentecôte a changé ti. Oh, prophète de le fiare. Oh, non, il faut noir. Elle a oué kaka le noua. Bokbo, que yava doé. Yoke la tutu dora le kosiagbo. Alléluia. Ta frère,
Nemi le afia la. Elle bena nyegba. Bakle mio katala. Mia cho do mia rokyo di bena. Medo la tila veton la. Alléluia. Nene ma tutu ole na mia be sro de fo ma. Ebi de sro tutu gba fe gba to fe go are ke no. Surtout au moins moi gba to ya. Bon da de amo gba bleg de pere ke ya au moins électrique ba to. Alléluia. Ta maudu ebena Leike vivi sese ale le gome jeje la, ele be wa onko. Mia kata mia odo na achiredi. Bo mi hona sebe na ne mi bla bodare kwa. Ame de to ya enye sronye nyonu ya, ela we wa onko, wa vivi nam. Ta ma bla bodare we nem le nyo a owe. Owo nyonu ya e lo no. Meke doje serokyo. Alléluia. Maone na minya trochimi. Edo kudentia yeda nae watiredi eye wacheku. Alléluia. Ta le petrobe agbale gbanto etagba kukui blavevo etonlia membela elabena ogbugbo midi menye tso dzidzi gbegble me o ke bon tso dzidzi magble me heto mawu ƒe nya gbagbe si nɔa anyi tegbe la me. Alléluia. Alléluia. Ta nyitsu amne mi don kwa mi pompo mi globena hatie titi ne wava. Apie nuna ne wati ele bena nuku ade ne ito. Alléluia. Ele bena nuku gbagbe ade ne gede ame ape jime. Ele feverento. Eye wole gbo bena ela bena o gbugbo mi gadi menye tso keke amebe kesi nonu o menye kple sika kple aloko salo vogake to mau fenya bagbe eye ndi ala mau funami to mia fofo didi enti kude eye obia mi nyade de ne kpo gbugbo gatia mia te ma traverser le français me fa ela bena ne gbugbo gadia me va ola na ne ke tutu meleo. Alléluia. Edani dome o, edani srondefe o, edani devi ba gbe o, edani nu sianu afisi afi ke ne lela ne nu kuba gbe ame gere di o mela nu ike ati a eko enyi gbe wuri o. Alléluia. Ne matem aglo abe vibubo enebena nu kame ya me vale o. Nou kame ya ivalo. Enye ma ou fe via. Obe va kwero kule hakpume. Enu yo ke ha la du ha. Obe ma me suwe bubo. Yewe yua. Etonye be do clave do chola ocha. Nou du le wasye. Yo glone do kube ma troi fika. Ma troi fo funye bo. Ame ti pomevi vele keke ame. Ame yo si etole. Pleme kao. Ame yo si tomelo. Fufo yi etola siwa. Etola siwa. Etola siwa. Etola siwa. Etola chipo. Alléluia. Enyati se serelo. Ela benanko ameyo ke si tolea. Mi se gomme be nyemele nu fom so ameke diolenti lamo. Hein? Enyati se ela benane wo kaka ya jochoa. Na benuka pa
papa honam. Ne evio do apayo a de ke be wona de time no. La sogwe. Et d'ani be de viate me buna mumo na ne pepo. Parce que eni nou ike ma unto obe ma tema no ta de ma u jesi wa be vie ne a. Rafie na tro atunane. Elle ben va tout jesi benare. Oh, nka me ya ibalo. Menye ibe no pe ore. E yi ma ou fe vi. Menye ibe no pe o. Ma tro a ifiko. Fufu nyegbo. Akpo nou plan nam. Dumahi. E yo va fufu nye me de kuku na o. Me jagole ti o. Me jagole ti o. Ema ou choti. Ame gedeo le choti me. For tome le wasi. Ta wa katema le fu amerebe amede na e wa yoba gbelere kia. Abe chwen viene. Ta tona do ki obe menye chwen vi ga kia. E ya enye chwen vi obe to. Obe e ya enye ahosi ple chwen vi obe to. Ogbugbo migaji. Ogbugbo migaji. To enya. Nuku gbagbe. Yike nye nuku magle. Eto mau fenya gbagbe. Sino ani tegbe la me. Alléluia. Ta gbugbo gaji. Nyati aleveve. Sister. Le Seigneur qui me le gloire. Le miave egben keke mea. Nous blanuito. Le miava for de do mea. Mi ewo erreur subon. Evanana mi dona nono medome. Nakpomia amero yoke. Nutu. Elle va ti de ka. Alonyonu. La va ti de ka. Le vieux va gbala tereji. Et nous non mais c'est vous mais. Vole ame fe domeike le non me mea. Ame de ka tole si. Ame de ka tomele si. Ame de ka la te ma glone do kibe. Oh! Ma ou de tom do la kike ame. Ma ji ma ou ma bemo. Meni be ma I choti de kolo. Maui ke dum do dare. Ma ji bemo. Eye chwa be mo chofiami. Yenyi mekao. Yesu. Ebe mi teva gbonye. Eya ekwo ebe vude ani. Hena nukao. Nouveau be chochoke. Ta ebe me kane ike mi abe nouveau biabe aklana ne o. Allô? Nyemedo. Nyagaje. Nyama we wa osunko. Wa fuwa. Aklara. Nyemedo pe anyero. Alléluia. Ta nagati atro a onko. Ava. Agati ma trova. Agati ma tro bubo a jegome. Agati ma tro bubo a jegome. Yesu tona Nikodemu bena ne ome gbugbo mi ga diola mi ma pon ko ti fo fi adupe. Mi na mi a trouvé c'est français be enseignement que docteur na matin. E pour nous twinti. Que ne me va mo la na ne ke matema kweji na ne ke matema jeji la gbomu. Ne ne ma kwe le ke ne le a le ke ne le fukpema. Nene makwe. Vona te ma glona do ke ah. Ti koname. Ma tro il faut fonye bon.
Petro le gbɔgblɔm o gbugbo mi gadzi gbakple Mawu ƒe nya yi ke nyi ŋkɔ leke wògblɔ Mawu ƒe nya gbagbe yi ke nyi nuku gbagbe ta enu velia hafi tsitsi ɖe dzi ne wòava la ele bena Mawu ƒe nya la ne communique agbe gbe sia gbe la ele be Mawu ƒe nya ne communique agbe ele bena wo yi ke le dzidzim bena tsitsi ɖe dzi ne va le ɖoƒe ɖe la ele bena nɔ Mawu ƒe nya me ku ɖe ɖoƒe ma tututu ŋuti bena to Mawu ƒe nya me la nu yiwo ke mekpɔ kple ŋkuwo la to Mawu ƒe nya me la woadze ɖe go. Hallelujah. Ta avaɖoa Mawu ƒe nyamanyamanya ye mi ŋuti mi gba le wo avaɖo gbogbo tɔwo ko mi le woa mi nya Mawu nya ŋuti ta o la nɔ trɔ hasa kaka Mawu la va kpɔ ge be ɖekadze ya dzo ve nu ko vɔ gaɖo moa eyi me ke Mawu di be wòne tsi ta la ɖe asi wo nenea vɔa míawo ɖo la wò tiatia be le ƒea be nuwua ɖe matsɔ game na Mawu ƒe nya matsɔ ɖokuinye na Mawu ƒe nya elabena Biblia be ŋkɔ le nuwua la eya la wɔ ŋkɔ ana anyi tegbe gaɖo mo ne me le xe Biblia be nyawoa me gblɔna be ele teƒe míawo kaka mi le kpɔe gasia game vɔ anye nya ɖe ke nua dzo le wɔ mi ɖo nyitsɔ me le to ɖa míatɔ ɖe le dɔ me be me dzesi ŋutsu ɖe le loa me ewɔ dɔ le Joan nɔviwo aƒe anyigba enuwo le ŋutsu ya si enyi ame sese míawo mi tsi gbɔna mi dzi ɖekadze bɔ ɖe ŋutsu ya le o ɖeke be ʋuʋua etɔnye vɔa ŋusẽ nɔ esi gbe ɖeka ko dɔléle wòle ƒãnyi nɔviwo ne le yeba ƒe me fifia exɔ ɖeka me ko wonɔna lo exɔ ɖeka me ko be tsi xɔ ɖeka ye va bia ne ɖokui efu gbogbo mɔa ekudo nu gbogbo ɖe enyo alo menyo enyo be ba nɔ esi alo enyo vɔa ɖe nɔnɔme wɔme ke be va le fifia ɖe xɔ ɖeka je vous parce que wowɔe interne gɔmedzedzea wotutu ne va na enu avi ɖe vɔ fifia va ɖo ga ɖe mea ele ya vɔ gake Mawu ƒe nya la ewɔ ŋkɔ eya dza nɔ anyi eya me agbele eya ye ne dogo dɔléle la si eya ne dogo dziɖeleameƒo la si eya ye ne ame wɔ nu ye wòve wo le gblɔ be nu ke ame wɔ nɔ ɖe ke o Mawu be nye la be megavɔ tsɔ ke abe ale yi ke me tsɔ ke wo nene eye wòaɖe wo to le me eyi me ke Yesu dogo Satana wo be Satana kɔkɔe aleluya enya sesewo le lo gaɖo mo me gblɔna be avaɖo amewo ŋutɔ ekpɔna blanyi na mi parce que mi le dafa koe wo be kɔkɔe Satana kɔkɔe vɔ gake ne gblɔ nya be woŋlɔ ɖi bena elabena menyi ŋusẽ o menyi rabababa he mi sɔ kpatsa va mi sɔ kpo va mi nya be wole blamu wa Mawu be nya si dzedze bena etɔ ɖe le asinye nye menyi tsɔevi ko va le mate nyi tsɔevi le ŋutilã me lo elabena etɔ nyi ke nyi ŋutilã kple ʋua la te va me va le o vɔ gake le Yesu ta meka le asinye o etɔ le asinye Alléluia nye menyi tsɔevi o ta ame ɖeke mega xɔ nu ya no mega Satana di bena ame ɖe nɔ gblɔ be etɔ ƒe nɔ mele asinye o me ɖeke mele asinye o le Alléluia
o gbugbo gachi eye enya ikenyi nuku gbagbe miakle miate makle o miati te miado gbera menyi nya yo ke mi menya wa maso edare miape didi koe miado gbera Johannes etagban miakata mi nya alo Jean chapitre 1 miate makle afie miatrova Petro gbo kwa mia ba Johannes be agbale gbanto etagban le gome jeje ala alo le gome jeje ame nyala li eye enyala li kple mau eye enyala enye mau eye akple mau eli le gome jeje ame wo nuwo kata to eya madi eye eya manomela o mewo ananeke si wo wona o. Hallelujah. Amerine do gbera benare. Matro choma ube nyaveve. Bobo koko ekpere nchinye. Nema no nyame. Nema no akpere nyame. Nema sonde nyame. Ne nyane wa tonchi na le nyakeme. Hallelujah. Hallelujah. Nyati se sero le fima. Nyati se sero le fima. Mi se gome bena le gome jejera nukao. Enyala. Enyala enye mao. Enyala liba kle mao. Nous si à nous iko wala o eton kamo. Enyala me. Non le glo nous si à nous yelo. Hein? Amena glo we nous si à nous kwa alo aolo Bible nous si à nous kwa nuko. Nous si à nous. Elle a be e glo be nuko. Anigba neto. E glo be nkekene onko. Ta to enyala me. Alléluia. Tananoa ne mi le se plaindra nyabena nko on to ele créer elle avait o globena o mo onka o mo onani ha khatie nyane wa toa ele ben ko ne yon ko obe nu ike yo tifun la e ala gbagoto nu ta enyala ikenye Yesu ikenye Kristo la ne yo dimela eye agbako eye enya ikenye ngongolo kokweo bakle ngongolo kokweo be gbogbola wa me ve le tom de tu eye wole enu yo kedo la se manifester à dempia. Alléluia. Maune ve mianu nane ke mesese wo na mawo situation ro me le kpo ke kambe solution a minya endo le joa solution me le coach alo conseiller de kemolo solution a yenyi bena amere la tuero kwi le home nkeke ton bakle biblia. Alléluia. Garumoa, pasteur rendre témoignage. Ebe, et nous à Coco, hémorroïdes. Be Eva, il va les citer. Il va les citer. Be, il va les citer. Anime l'opé, il va les. Owa Coco, il va opérer. Yesu. Mais elle a non pas il est quoi on va quoi il va opérer na quoi et voilà ben il est ya no kafuiko ne kafuiko ka mja on ne quoi ya do kuti e présence me e be
tu ido qui le maube présence me le kaf me il est souboué à partir de 18h kawado 22h be idano ebe enukea bebe cesser à disparaître il bobena enu abe toi be esi enu marqué veille au bon d'accord ibo y avait opéré ils font le maube présence mais avec une guérison complète. Novio enu gbogbo to ami abe kufia na nu le tumi lo mi on to mi abe kufia pe kudo dodo ke fe aja unu la be gome jeje anya la le enya kae mi glona hafi jena mi abe mu keke o gomo ni chome idome ame are no vlodo nyaro glon kaka mbe nyento me va le popombe hafi me ya jenke kenya gome are me dogbera ya lo bo nu kawe me note parce que mi glona ko we LSB exercice mi yawe ya me gbogboro mi va gere exercice o me a odo exercice de maison non be na odo la traité page 112 numéro 3 alors ta no formateur page 112 numéro 3 go quoi point yena bena omdo tana ma wo are nkati ola va carré dire que camero alléluia ma on expérimente ebe nya hoti nan ka kambe abe David obe eike David le sile Absalom quoi Shimei va le tuibe ame quoi era esile be e khosa o le tepe ni ma ebe so job a danu David be ah asi mio boy fotaso mi ano nyame ela bena o glonami yohane deke glo ebe o me wona ne kenuka o enyama no emo ta leken keke aja norua enyame ne ja plele de defia yo ke o no ku de nyanchi alléluia sister ole seigneur on expérimente yo ke kemi leme ta efia be nu yi kemi le do ya mi atro wonko awo dodo kure nyanchi ne mi anto mi nye toi wo enyi be na mi anto mi akhle mi anto mi ajure me vone mi mate ma akhle wa tu na mi avire be na ne akhle nam yo edare akhle nam mi akhle le fo me hafi de viola mlania miakhle mia dengbe kwenchi echo yimke mecho Samuel pa gbale e meno khleman be enu le fia ntinya o le fia ike mia to tu de vieux be hoselo histoire biblique allô allez OK c'est vivant agbele ntinya o me ike otrome afie de vieux la mlania allô mia kike mia te manani nya chonti nyareka ale ike David poren me ale ike David Siro ale ike Saulo beba Saulo ebera gadouame c'est des histoires vivantes yoke aton semia be kose alléluia mia au programme atrok bova nyame atrok bova nyame ebe na agbetore mano anyire mano agbele nkantire do ndudu ti de o vo ano agbele nkanti o enyasi anya ike karo mo la dunu so ma do polo ma do po ma nyan kele o e ji o ka se ga mo la so po
Parce que ça ne va pas. Voici de qui on a maoube présence. Dit adoration, gospel. Début à la tema non enema a dit gospel de qu'il est inspiré. A tu dare, a tu dio, a wina mao. On t'a goyo kene dia blene. Mais fika on dit me mayo. A tu dio. Car moi ne maoube présence de ce matin quand on a trop méchant, on m'a du mot voir. Amerola no ondo que la nabena sans tension là il dit non on la quoi on la con. Elle avait au dos quoi, ça dit que on connaît un réservoir d'eau, on connaît le moteur on a deux. Elle me fana. Voilà ami j'avais volé mais alors d'apa ouh. Faut me dire. Voilà réservoir à le peignorer et monter on est. Ne ami le meilleur à quoi ben son a blé ou voir son a le dodon. Tout. Amerola onde abo ko da sile nyawanti. Hatie baba blem le wanti wa le po solution. Alléluia. Ina mi atitre. Ebene le do ese ne ko ebena afeto lanyo. Petro ba gbale gban to ta veliema. Alléluia. Ebena mina abe fils David Soene mi a dit pour qui Evelia eye abe vidéo la bokbome noti timatola na dromi vevie bena miati to emehena hohola ne mie do ekpo bena afetola enye domenyoto. Français be si vous avez goûté, allô mes ma frère, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si tu es là, Seigneur, Perentine ne m'a trouvé enyame. Perentine ne m'a trouvé enyame. Perentine ne m'a trouvé enyame. Ma ododo kude gapopo nyenchi. Nane keme gava demjura le nyagbo. Nane keme gava demjura le gododo gakleo. Le besia gbegbo. Ne ma chi le nyame. Ma se vivi nye luwone di fole o nyame. Nye luwone di fole o nyame. Nye luwone di fole o nyame. Seda bakatu si abata. O nya nya te penya. Amen. Oh nya te penya. Oh nya te pe. Amen. Oh nya te pe. Amen. Oh nya te penya. Amen. Oh nya pe. Amen. Oh nya amen. Oh nya te pe. Oh nya amen. Oh nya te pe nya. Oh nya te pe. Amen. Oh nya te pe. Tona Yesu bena. Yesu. Me dasile do kunyentina. Me dasile nu yo kata me cho dasi. Onye nu
vie nam. Mais da si le unti na. Wo ame kenye enya ike va do unti la. Bufia le nye chime. Bufia le nye lo home. Bufia le nye gbogbo me. Bufia le do evinyo me. De dokyo fia sronye. De dokyo fia nonye. De dokyo fia tonye. De dokyo fia novinyo. De dokyo fia hamea. Pona Yesu bena. Yesu. Bobo kokwe. Nanema se vivi na onya. Ei meke ne nam simple mtetebe ma oejila. Nanema kpoti chole onya me. Maje gome doma hia miniti blaton kapopo de ka. Nanemi akpoti chole onya mti. Akari sike ne sinamila nane wano sisi. Afesi afemela maupe nya maupe bedasi maupe vosamlipi le defi de sia de va peme le Yesu Christo ben come tout monde sia de jila maupe nya anoanyi le miaba pome le akpososome le akpososome le akpososome to bera to Yesu Christo be vuamela me tutu fifode nya de siade me tutu nu majedi be nya de siade me tutu plainte de siade le Yesu Christo ben come. Maupe nyara dintinye manye ebenare nyegba kple vignola mianye nukunu kple jesi novinye ne koe ne ku la gbame cho yasime hare maupe nya ta la zusika menyine na chova tu aglo aglobe be hao ela bena oji otonyalame eye na nye nukunu kple jesi Yesu blobena ameyo kata ajeyo nyemela ti koma gawo edoma gawo nuhaha ikele lu vome ikenye edowame menyi bena mekpondu yo voa nuhaha ikele lu vome la wemena Yesu e na dakbene be nya enye nya tefe ye 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 be nya enye nya tefe mele jojom le afia be doma hi ela we aw ne de jo gbakple kakare di be ameike dongbela menyi ameo menyi amegbetovio e wa globe imatema we enya ike wo la nu sele sibe wa weme
donc bebena ne le geje chimela et tomaleo nous avons un problème. Et il y a de autoleme. Ne trop bon. Ne donc il faut de le et toi ici yemeni ameike beto ao. Vogake evienye afele ici yeba fienye yepenya yeba fienye yepe dodo yeba fienye chochi ho yeba fienye ameyo katan sonale yepe seome be matroi ema yo ike me chona bibla eye me nona chitre le same bakle biblia eye me glona bena onya ye nyate fe onya ye afame la fe ame onya ye afame nam onya ye afame la vidi doya onya ye afame le vi ofa gbeme onya ye afame le stronye ba gbeme onya ye afame le anyasi nu do katame onya ye afame na Togo onya ye afame na ministère sur le roc onya ye afame na Christo tobe fomeo le Yesu Christo ben come ma tro ai fofo nye ba feme Yesu mie dak bena ziale ike mie trova la ne tro homi ne tro chemo sonson ye de gome gba plemi Yesu akpena o we do ebena efo ne wunu ne ye ne wa tro che gome eya ni jesina mi bena miagatem agbugbo achenu ye gome afi yomi eta volera miagatem ado edo monu popo enye ya bena miatro gbugbo acho miadoki ode nyame ale miabe fome ode nyame bena enume gakpe mi o eye mi ma reflo do me va chi o bele nu wala nu ti kokwe anye toda le Yesu ben come fofo ne jesi vio de ka iye ne nyaku heyo ko chova kenye togbera ne be jesi yo ke akplame yo ke hoti o sela wa dasire dono uchi wa gboto yoyo dolele de siade abe hamebli bo de kanenela me wo mia be mchila obe wanye dolele to le siata mie bude dolele de siade ta le Yesu Christo ben come ben hogbese me mauvio wa subo Yehowa bakle wa be chiblipo le Yesu ben come amen maune yirami